Bafowethu, nginibingelele ngithi into ongayazi inkulunkulu nawe. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi wonke umuntu bekulindele ukuthi uBrown Mahotsi uzothi ephuma lapha kuMadlanga Commission ebelindwe yiveni ngaphandle. Nikhumbuleke ividiyo yami engake ngayisho phambilini ngevidiyo ngendaba yakhe uBrown Mahotsi. Ukuqala kwakhe kusadingeka futhi avelile lapha kwiMadlanga Commission. Nayikhumbula idrama yakhe ayenza yemoto laphana eGoli, kuphi Sephora noma ikuphi lapha agijima khona wayodubula leya moto yakhe ebomvu esikolokorwana, wayidubulela nje yona. Wa-create itulo ngoba ezama ukugwema ukuthi engayi kuMadlanga, ezama ukuvemba nje ukuthi engazuthi akekho safe kanjani njani, khona bafuna ukumbulala and what not and what not. So-ke uzame kaningi ngoba again sekufuneka futhi aye laphana kwi-ad hoc, nakhona wagcina ezama ukudimanda ukuthi ufuna ukuthi athembiseke ukuthi uzogadwa, uzothola ezokuphepha, ufuna ama-bodyguard azomgada ngoba akaphephile kwasha ucima kwanje. So uBrown Mahotsi nje is just a scam. Umuntu nje bakwethu, umuntu nje othanda ukuzipha amagama angawazi ukuthi achaze ukuthini ekugcineni kosuku. And kade ngasho ngathi kuzimalayo uNkulunkulu uBrown Mahotsi. So-ke njengoba sikhuluma-ke izolo zamkhalela-ke impela-ke ngoba-ke bekunzima ukuthi abhekane nempendulo ebeyibuzwa lapha kuMadlanga. Bekunzima kakhulu ngoba nanokuthi abuyele khona ubekade kuzama ukugwema, engafuni, esezame zonke indlela zokuthi engayi khona kuMadlanga, futhi yena njalo uma kufuneka kuMadlanga unenkinga. So-ke bekunzima ukuthi aphendule imibuzo elokhu ethi I don't want to incriminate myself, angifuni ukuzishisa mina, angifuni ukuyishisa mina, angifuni njalo uma ebuzwa ngombuzo, uyamazi na uShadrack Sibiya? Hayi, angifuni ukuzicrimинate, angifuni ukuzicrimинate, azi ukuchaza ukuthini. Kodwa nje izolo-ke bafowethu kumanele sikhuluma nje njengoba kumgqibelo namhlanje kuyi-Saturday, abanye bethi yisabatha namhlanje. Lalela, uphakathi nesonto futhi uzodlela khona nomsombuluko. Asithembe ukuthi-ke lo azobingelela kuwona, asithembe ukuthi uzoyithola ibheyili. Uma kukhulunywa ngomuntu efuneka angayitholi ibheyili, uBrown Mahotsi kufuneka angayitholi ibheyili. Nawo-ke nje abafowethu indawo zamabheyili ukuthi aphume kalula. Ayi bafowethu, ngakhe iyakhathaza le ndaba yamabheyili bafowethu, iyakhathaza ngoba amaphoyisa asebenza kanzima ukuthi kuboshwe lezi zigebengu, nama-investigation akhosa i-country imali eningi, kodwa ibheyili vese iphume nje kalula. Labantu ake behlale nje, kumnandi njengoba uFani esahlezi lapha esatokile ibheyili engakayitholi. NoBrown Mahotsi kufuneka ahlale engayitholi ibheyili. Nibonile-ke futhi izolo ukuthi uFedel Adams uthola ibheyili ka-10,000. Abantu abaphula ingalo yomthetho njengalena bephinde bebe yi-threat, basabisa amaphoyisa, bakhulume kabi ngabantu bomthetho. Amaphoyisa akusibona abantu labo befuna ukusheshe bayeke. Abantu engathi nje ungakubahlalisa kuqala kuphele nje inyanga nje ezo-3 betokile nje ejele, betokile nje. Uthi nje cha, ibheyili sisazoyicabanga nize nibuye ngo-October sizokhuluma ibheyili siyamnikeza yini, betokile ukuze bazi ukuthi anjani ama-consequences noma imiphumela yalezi zinto abazenzayo emphakathini injani. Ake behlale laphana nezinye igebengu nje lapha ejele, ke befunde ukuthi impilo injani ngoba hhayi oFedel Adams ababazi abantu bafowethu. Uyabona nje omunye umuntu futhi ekufuneka eboshiwe ngokukhulu ukushesha, uShadrack Sibiya. uShadrack Sibiya siyamdinga siyi-country ukuthi uShadrack Sibiya kumele ngempela evaleliwe. Funeka kusheshe kube zikhindi manje. uShadrack Sibiya funeka kusheshe kube zikhindi manje, aboshwe manje. Usehlale kakhulu ngaphandle uShadrack Sibiya. Ngezwa-ke kodwa ngazuthi iMadlanga nayo engazuthi isafisa ukuthi imbuyise abuye azotestifya. Uzothi uma esesuka lapha-ke kuMadlanga ebese-ke ebuyela phakathi, ebese-ke bethi komgcina kancane ahlale nabo oVani Nkosi lapha kwisele yodwa, noma uhlaliswa nayo uVusimuzi Cat Matlala kwisele yodwa. Kodwa abantu abanje badinga ukuthi behlale ejele. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngempela lento yokuthi kukhishwe amabheyili, uyabona lo ukuthi kukhishwe uKhan, uGerald Khan kanye
nokadwa lo kanye nosomabhizinisi lo ayikwashesha bafowethu, ayikwashesha basheshe bethola ibheyi futhi bezothola ibheyi lamali 20,000 rand. Labantu kade bedila neyizumbulu ey'ngaka zezinto, angeke. I think kube lula kakhulu ukuthi besheshe beyithole ibheyili, yabo. Ake behlale phakathi kuthiwa saphenya more amanye amacala aphinda lodwe bephakathi. Asifuni ukubabona bephuma kalula labantu ngoba labantu laba bayinkinga emphakathini. I-corruption nje nokungcola nokudefeata nje the hands of justice ukubona kusey'mpilweni zabo. Siyafuna ukuthi ngempela abantu abanjengo-Paul Mokgotsi obani o-Shadrack Sibiya nobani bani lonke lo lahla lamaphoyisa nalake ezoboshwa. Asazi ukuthi oMkhwanazi bawathola kanjani amabheli bafowethu. Madoda hayi ngeke. uMkhwanazi waseruleni uDoctor uJulius Mkhwanazi angeke bafowethu. Lamabheli lawa namajaji awami kancane ukusebenzisa amaphoyisa emuva. Awamancane bafowethu ngeke. Ake check ubucayi becala ukuthi kunzima kanjani. Sibone uzokwenzeka kanjani. So njengoba ededeliwe izolo lo uFidel Adams unikezwe ukuthi kuzofuneka vele kabili lapha eMissions Plain enkantolo e-police station akhona ayosayina. Angazi-ke ngoba nimzwile sethu kwebe indaba ufuna nje u2 days off aphumule, after that the gloves are off. Okusho ukuthi usazoqhubeka ngempela delele alwe, kodwa-ke asazi-ke ngoba phela mzukwane buyele enkantolo eseyovela nje umkhalela ngoba uma eqhubeka uzophindela phakathi, uzohlala nje phakathi mase uyaqhubeka ngoba abantu abanjengaye akuvumelekile ukuthi be-travel beye outside the country, kufuneke behlele bela eSouth Africa ngoba uke wazama ukuthi ebalekele inkantolo. Siyabona-ke sibonge futhi neMadlanga ukuthi eMadlanga Commission bafowethu iwushayile umsebenzi wayo futhi yawushaya. Sibonge futhi noGeneral Mkhwanazi, uHlahla Mkhwanazi ukuthi umsebenzi wakhe ushayile. Siyawabona ama-arrest ayangena every week arrest. Ayiboshwe nje imidlwembe eminingi, ayiboshwe ngisho uRamaphosa akaboshwe manje. Ngoba enye-ke futhi-ke sengivala nje enye le ka-number 1 ekhantri umnumzane uCyril Ramaphosa lemgulukuthi usho kanjani ukuthi uzo-aphila, u-aphila kuphi kanjani ngoba ukwazi uku-aphila enkantolo leyo yokugcina i-Concord, kodwa kube bekuyi-magistrate noma i-high court nje noma bese kuyi-Supreme Court bengakwazi uku-aphila ayo-aphila lapha phezulu. Manje u-aphila kanjani ngoba kukhishwe lo myalelo, ukhishwe enkantolo yokugcina. uRamaphosa nje akavalele, ngixoshe nje eParliament avalele. Ningabi-ke wiki kuRamaphosa kodwa niba wiki kuZuma nibe nimbophela amanqine enyathi ngoba sesiyazi ukuthi uZuma nani nimbophela amanqine enyathi. Sesiyazi ukuthi namframe zonke lezi zinto nizisho kwakwamanga nisebenzisa imedia nagcwasa imali emaphaketheni nifuna ukuframe ingane yabantu engathi ayinawo uyise ayinawo unina. Sesiyazi manje la kuRamaphosa sekulula usavela nitshele nje ngalula aphinde ame eParliament. Angisazi ngani mali naniyenza niphazamisa ifishi kaZuma nenza so aniyenze ngani ngoba nasikhombisa ukuthi eParliament you can be rude, you can do whatever. Anisakwenzi manje ngoba sekuRamaphosa. Shame. Ngithi nje shame and bye. South Africa yo je dimpe di fail la tseba re bile le a dramatic day mamotla le Brown Mokgotsi ba re Brown Mokgotsi o re lo go tloga mola Madlanga Commission ya be di we vele di meemetši o topilwe as we speak o countilwe mo di milling tša ko Danyane o toronkong o tshwerwe ba re o tshwaretšwe for go stage assassination attempt ko Vosloorus, so ba mo charge ka defeating the ends of justice as we speak. Kore maybe not they kwane the way be ale moody a performa dira are yena nya go te self incriminate ke be ba mo file tipo vele ba mo fitlela today ya weekend ba thomile na mile isukile one by one ba foshetša so Friday break ile ke ma ke Brown Mokgotsi re tla kwa Tuesday ore re tla kwa Saturday le Sunday. Molweni zitshomi zami, breaking news kaloku. Brown Mokgotsi namhlanje into ebeyigeza hayibo wadelela umuntu abengabuzwa into yokuba okay waqala ukudibana nini no General Sibiya. I can't remember, I don't want to incriminate myself. Yonke into
I don't want to incriminate myself. Etsho nge-attitude enjani? The arrogance ku-Brown Mokgotsi namhlanje ndingasadikwanga kwimadlanga. Hayibo, hayi ke caba bathi nje wena usiqhela kakubi. Khangafuna ukuphendula kwanto, khangafuna ukunika kwampendulo yonke into. I don't want to incriminate myself. Zimkhaleleke. PKTT yenze ezidume ngazo. Ubanjiwe. Uzochitha iweekend yakhe ke etya kuthiwa kutyiwa ntoni phaa? Ihafu yesonka. Yo, Brown Mokgotsi ubanjiwe sana, ubanjiwe uBrown Mokgotsi. Kuthiwa ke i-reason yokubanjwa niyayikhumbula mos ngela xesha imoto la moto yakhe eyayivithizwe zimbumbulu. Nisasikhumbula esa story. Kuthiwa udutyulwe bebezama ukumbulala ntontontonton. I don't know into yoba i-reason yoba astage yonke la assassination kwakutheni. So ke ngoku ubanjelwa loo nto ke, and for defeating and obstructing the ends of justice. So ke that is why ebanjwa ke uBrown Mokgotsi ke ndikuxelele namhlanje ubanjiwe usejele. La moto yakhe awayesithi udutyulwe iphele amaviri ezinqaya, amaviri emoto iphelile zimbumbulu. Kuthiwa usinde njani umuntu obelapha imbumbulu ezingaka, and akho mntu oyibonileyo lento ngexesha isenzeka. So kwathiwa izo investigatewa ke, kuthiwa ke i-reason yoba abanjwa ke ubanjelwa loo nto. Ningalibali kaloku niyakhumbula ekwi-ad hoc committee uBrown Mokgotsi into yokuba wabuzwa kwathiwa wena wakhe wambulala umntu, wathi ke nake no, that's very personal. Kanti uBrown Mokgotsi wabulala umntu, uthi zange ambulale ke intentionally. Into eyenzekayo wampusha umntu wahamba wayobetheka, and then i-charges zawithdrawa kwathiwa akanatyala. So sisazova ke ngoku into yoba Monday nyani intoni ayitshajelwayo, zingaphi ii-charges zakhe. Thank you zitshomi zam, ndizobuyela kuni niyeva. Bye-bye. Yonke sehlalani phansi ke sanhlani phansi yothu yabona pha South Africa, if uzaba yi-lawyer afuneka ube ngumuntu opasa ngo-50, 60%, 70%. Afuneka ube ngumuntu we-average. Funeka ube ngumuntu opasa ngo-85, 90, 100. Funeka ube ngumuntu nje oyiqhela i-distinction, odada kuyi-distinction, because sana xa kufikwa emablangeni kuyahluzwa kwenjinji. Babekwe ngapho 50%. Kuthiwe ngestrain abantase babekwe ngapho 90, 95, 100. Yo, naku sisenziwa muncu nguBrown Mokgotsi bantasi. Mamelani uBrown Mokgotsi uthini. So into endizayenza ndizanixelele iside kaBrown Mokgotsi, then ndinixelele iside kaMr Bean. Okay, what is this about? uBrown Mokgotsi ucomplainile kwimadlanga commission. Wathi into yokubana yena akasafuni into yokubana abuzwe imibuzo nguMr Bean because uMr Bean is unfair. Yaqonda, so akasafuni ubuzwa imibuzo nguMr Bean. So utheke ngoku uBrown Mokgotsi isaphuselane ezi xa ke ngoku bandase ethetha lento kodwa mntase bhala phansi kaloku i-complaint yakho, and then ke ngoku attach i-evidence, then ke ngoku sizapha ile ntoza yakho igqwetha lakho is gonna argue your case and all of that. Sharp chom atyikitele uBrown Mokgotsi ke ngoku atyikitele bantasi, atyikitele thatha i-screenshot attach nabo bungqina boba lo unempumlo enkulu nyani unfair. Okay, sharp. Fike ke ngoku igqwetha lakhe uBrown Mokgotsi namhlanje lizo explaina ke ngoku yonke le case yabo bantasi. Yaqonda case yabo sizayiza one by one. I-point yabo yokuqala ke bantase is that uMr Bean lo ubefuna i-information kuBrown Mokgotsi. Yaqonda, so ke ngoku uBrown Mokgotsi akamnika lo information, so uMr Bean ke ngoku wamane efonela uBrown Mokgotsi. Yaqonda, yabonakalisa ke lonto kwi-WhatsApp zikabani zikaMokgotsi into yokubana there was a call here 3 minutes apho uBrown Mokgotsi is saying into yokubana kulapho ke ngoku benifuna khona i-information apha. Yaqonda, no uthi yena as uBrown Mokgotsi was offering i-information kula call. Yaqonda, but uMr Bean wayithatha lo offering basically. Yabo, so uthi ke yona ke lonto leyo bengafanelanga uba uyenzile uMr Bean.
right. And then ke ngoku kubonakala i-conversation ke ngoku apho uMr Bean atshoyo into nokubana ungandenzi isidenge kwathini yaqonda. Ibonakalise naleyo, ibonakalise nalapho uMr Bean afowunela khona uMokgotsi ibaze missed calls, uMokgotsi angabambi ifowuni. Sharp Chomi. All of this is happening nge-9 nange-10, I think nange-11 ngezamini yena uSuleiman Karim Dragon Ball Z kwistand kuMadlanga Commission. Lo ubalekayo mntana sisendleleni nangoku, usabaleka nangoku lowo, yaqonda. Okay, fine Chomi. So nditsho ke icala likaBrown Mokgotsi nobungqina bakhe, and ke ngoku uthe enye into angayithandanga into nokubana uMr Bean lo like umquestiona ngobundlobongela, undlongondlongo, and ke ngoku uMr Bean akoyiki ukuthi kuBrown Mokgotsi into nokubana wena uyaxoka. Uthi ke ngoku uBrown Mokgotsi chi ungubani yena for banixaye bandiyaxoka mna mate. Sithi ke ye xoxa uyaxoka mfo kabawo, yaqonda. So ucaphukiswe na loo nto ke ngoku uBrown Mokgotsi. Okay fine mandase, yiyo ke ngoku yona nto complaina ngayo apha leyo. Sharp. Obviously ndandasa uMr Bean akazokwazi uzirepresenta because le nto ingaye, yaqonda, nguye osingayo kuyo yonke le nto. So hayi ke wathi noMr Bean wathi khona endimthembileyo, khona ihashi lam endilithembileyo bandase, kanti uzawuthi urhutyu, kanti uzawuthi urhutyu uSeline Dion wanthi mthaca phambi kothi ndathi thixo konakala. Kulapho ke ngoku izitreyina zaphuma ke ngokusendidi, sifuna ubona oo-50 no-90 50 no-90 bandase. Mamelani ke uSeline Dion into asenzelwe yona emnandi kuthatha eza conversation, uthathe i-WhatsApp chats zikaBrown Mokgotsi ezazise yena ubungqina bakhe, wathatha ezikaMr Bean, wathatha ezikaMr Bean wazibeka apha, thatha ezikalo mntana wazibeka apha. uMokgotsi bandase into eyenzekileyo uthe ngalamini alento zayo atestifayayo uDragon Ball Z, yabo uMokgotsi wamane efowunela uMr Bean. Hayi uMr Bean angaphendula ifowuni, ngaphendula ale uMr Bean late ke ngoku mhlawumbe segqibele ngento zakhe ze-commission, aqonda mama akayiphendulile ifowuni, yaqonda. Hayi nyani athethe ke ngoku lo mntana uMokgotsi into machi umbonile lo undilahlela under the bus kwathini. Athi ke uMr Bean hayi ndimbonile nam into nokubana hayi ukulahlela under the bus, hayi wenze ishonto nokubana futhi ibhasi ihamba ngo-180, ibhasi ihamba ngo-180 wakuthi wa yava, yaqonda. So ke ngoku babe naloo ncoko ke ngoku ye-3 minutes, yabo abe esithi ke ngokomnye hayi it's fine kutsho usaphuselane esi, hayi it's fine sizakunika information ngaye kwathini. Athi omnye okay hayi whatever, drotsha ifowuni bantasi. Sharp after kudrotshe ifowuni sesiyibona kwi-screenshot zikaSeline Dion ke le into bantasi. After kudrotshwe ifowuni nyani the following day uyabuya uDragon Ball Z ubuya standing Madlanga Commission. Sharp. Hey, afoni futhi. Kufone isaphuselane sifonela uMr Bean. 3 missed calls akaphenduli uMr Bean. Yaqonda? Hayi isaphuselane singapheli mandla. Sithi apho cabo kutheke uyathetha khona uDragon Ball Z. Andeno ibethetha into ehlekisayo kanye besithini wasend laughing emojis. Lo isaphuselane laughing emojis usendele uMr Bean. Mr Bean angamphenduli, aphinde cabanga during i-tea break okanye lunch, phinde wabasa. Ayomipu bantasa zi-calls zingena kuMr Bean aziphendulwa, yaqonda. Hey, aphinde aphendule ulo mntana uMr Bean noma hey yintoni ifondini undiharasa kangaka, wathi yabona ndimvile ke ngoku namhlanje thomana hayi ulahlela impela under the bus, hayi nekuze kum ndikunike information ngalo Dragon Ball Z kwathini. Athi omnye Sharp Chomi, we're gonna do that. In fact sizawudibana nawo ngomso, sizawuseta up meeting into nobana sidibane ngomso. And ke ngoku mind you i-date zi-10 okanye zi-11 zikaMarch. Lo mntana lo usaphuselane was supposed to appear kuMadlanga Commission nge-13. So vele uMr Bean funeka edibene nesaphuselane ethande ngathandi. Fine, phele ke lo mini bantase. So ulo mntana uMr Bean asendele i-evidence i-investigators ze-CRMTT, yaqonda. Yintoni? Madlanga Recommendations Task Team. Ke
asend i-investigators ze-CRT into nomane hey guys umuntu kudala endifowunela kandiharasa uthi kukho into anayo against uSuleiman Karim nangale nto yale tender ye-Medicare 24 kwathi ndicela ngomso ndizawuba ne-meeting nayo ngo-10 ndicela sonke sidibane guys siyomitha nalo mntu hayi nyani kuthiwe sharp tune masiyeni kuhanjwe kufithu kweku-meeting place xa kufikwa ku-meeting place 10 o'clock comes ayikekho isaphuselana hayi bo afone uMr Bean afone eza-missed calls beziboniswa ngumrhotsi efowunini yakhe kweza-screenshot afone uMr Bean afone angaphenduli azophendula sekulate into yomana hayi othomnye uphi because silapha masisodibana nawo athi ke nake hayi masidibane ngo-2 abe 2 bandase kufone umrhotsi akaphendula ifowuni bandase aphendule sesithi hayi sasidibana ngenye imini iphelele apho i-conversation so uthi umrhotsi yena kwicala lakhe wayeharaswa nguMr Bean uthi uMr Bean no wena zonke ii-messages ozidilithayo nee-calls missed calls ozidelithileyo nazi oyena mntu ndiqalileyo nguwe mna ndikufowunela ukuba ungazange ufike kwi-meeting so basically wena mrhotsi undisete up wena mrhotsi yebandase akhange aphozise emaseko babuza ke ii-commissioners zabuza niyabazi ke ngobuza imibuzo zabuza what that Madlanga wathi wena udlala ngathi wena wathi yonke loo nto leyo loo nto asizuyi-entertaina noyi-entertain wathi Mr Bean tshona kuyo Mr Bean immediately ngemibuzo yey nanku Brian Mokgotsi athi I don't want to incriminate myself kutsho how are you incriminating yourself wathi hayi I don't want to incriminate myself akaphendula imibuzo bandase uthi uzazi-incriminate and ke ngoku mna judging from impendulo zakhe I don't think uyakwazi uzi-incriminate ukuthetha ukuthini I think uyathetha nje because uhambe live eligama lo-incriminate sithe sisajongeleyo bantase waphakama uBrown Mokgotsi kwathini ugqibile noMr Bean kanti i-CRTT isemnyango yathi nantsi iveni bafo wathi sithi hayi kodwa la makhwenkwe kwathiwa defeating the ends of justice wathi ndenze ntoni kwathiwa laa moto yakho ubuyibasa eFoslo ngalaa mhla uthi wena uyahlaselwa we were staging that thing sikukrobele amakhwenkwe rhosi mampuru bafethu uBrown Mokgotsi kuthiwa abafana sebemdobhile njobe ephuma kuMadlanga Commission nje emanye ethi xa kebuza imibuzo I don't want to incriminate myself hayi ke kuthiwa nje bebelindele into bagqibe phofu ke kuthe xa kuzaphela iMadlanga Commission wanamagama evidence leader akathi nje hayi andirhalelanga into basibe sizadibana nje noBrown Mokgotsi singabe sithi nje sisagqibile naye kanti bathethe into babesazi into bakune trap eyoba nje le weekend uyoyigqibe ngaphakathi because nebail icacile uzaw-appeara ngalo for i-bail application yakhe okanye ukucharjwa kwakhe uza-appeara court next week so le weekend yekaBrown Mokgotsi bafethu buzani ubotshelwani ke phofu ubotshelwa la case yakhe ngiyakhumbula apho uBrown Mokgotsi wathi bebefuna ukumbulala koFosloras yiri apho kwathiwa hayi ingathi uBrown Mokgotsi ustajile lanto ngoba kuthi kwakhona umuntu owathi nje wambona uBrown Mokgotsi ephuma esithi nje ching kweyakhe imoto qobo hayi ke ubotshelwa la case andithi bavele baqala ngento encinci kuukuthi namhlanje uBrown Mokgotsi okwebuzwa abangabuzwe le I don't want to incriminate myself kwakhona nalapho abanye abantu iqela labantu akathi ngabantu bebeza ucollaborate okanye istory sakhe batshonile sebatshona xa ebuzwa ngoGeneral Mfazi sebatshona ubuzwa ngoMabuza sebatshona kwathi enye xa kagqiba kubuzwa ngabo athi no sebatshona athi may his soul rest in peace abuzwe ngalo athi may his soul rest in peace kwaze kwakho kwatsho yena self wathi nje kubonakala ingathi nje bonke nje abantu nje batshona nje xa kagqiba kutsho nje wathi I don't want to incriminate myself umjo enento ehlekayo bafethu advocate Lithu Chaskalson namhlanje kanti uBrown Mokgotsi nje uzaya
ha Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. People are reacting to indaba yokuthi uboshiwe itolo Brown Mogotsi. uBrown Mogotsi uboshele ku-stage i-assassination yakhe. Siyakhumbula ngalesikhathi lapho eFosloras aphuma kumoto yakhe uBrown Mogotsi wayidubula makaqedza lapho wabaleka. Then wanyamalala Brown Mogotsi, claiming ukuthi there are people labafuna kumdelata. Kanti ma-witness ambona uBrown Mogotsi aphuma emotweni yakhe ayidubula. Lesinye sifala kahle nje le moto imoto lebovu, uyabona nje ukuthi imoto ekhona kumbe wayethenga kuwi-bikers ukuthi atokhona phela kuyidubula kahle ngoba ngeke athathe imoto yakhe le-right ayoyidubula. And people were just talking about lesiya story bathi hayibo Brown Mogotsi usithatha lesifala kahle semoto lesi, so uboshiwe itolo uMogotsi. Sikhuluma njena, he is behind bars. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.